Mina ke ngithuye ukuthi sishumayela ivangeli ukuthi abantu mabaphenduke. Yeah. Babuyele uNkulunkulu. Yes, Lord. Abantu mabaphenduke icilongo selizokhala. Akukho okungenzakalanga emhlabeni okubhaliwe ukuthi kuyokwenzakala. Akukho bazalwane. Kodwa kumele senzeni sibuyele kuJesu usavulile izandla. Khona la kuthiwa kuyovalwa ini umusa. Sure. Kusase nomusa. Musa. Angeke siphile ngomusa forever. Uyovala umusa mebethi intombi ezinhle ziyozula. Kuyobe sekuvalwe ini umusa. Ay. And uNkulunkulu ngiyacabanga ukuthi uNkulunkulu uzoba nomusa forever. uNkulunkulu unolaka. Awunolaka. Khona la mekuthiwa isihogo lapho uNkulunkulu obengesena mercy. Uyothi uthi inkosi yami ngicela ukuphendula ngithi akusekho lapho sekuvaliwe. Yonke into inesikhathi ngoba isikhathi sisesekhona asitotobeleni kuNkulunkulu. Uzilahlele kuNkulunkulu methi uNkulunkulu yeka into enje yeka. Yekela methi ngifuna into enje ayingeni ngempela. Mina bazalwane ngakholwa kanzima. Khona la bazalwane engawa khona futhi ngisemaponya. Ngawa qhubha bazalwane. Mina bazalwane mengigula angiye esibhedlela. Mengigula ngiye enyangeni. Laba babengiphethe ababengitholile abangani bami ngathi ngisene ekhaya ngiyothandazela. Mengifike ekhaya bazalwane ngangenze yonke into. Ngiyaxolisa. Angisho ngikhuluma mina ngofakazi bakho. Ngangenze yonke into bazalwane ngeke Zipho eyelash. Brazilian. I-Brazilian yayizuya yini ngoba ngangiwathengisa nokwathengisa. Yonke into bazalwane ngiwuklama. Hawu mengiwa bazalwane ngathathwa ngiyise ekhaya. Mengisekhaya bazalwane wathola ukuthi ngabona nje kancane ngene ekhaya ngalulaliswa embhedeni. Ngafa bazalwane. Ngabona isihogo bazalwane. uNkulunkulu angikhombisa isihogo ukuthi isihogo sinjani. Izulu bazalwane ngaze ngilibona ngazange uNkulunkulu angikhombisa izulu. Ngabona isihogo ngoba ngangisihogo nami self. Yes. Bazalwane ngathathwa kwafika ingelosi. Umuntu mayephuma umphefumulo eshiya inyama uyasibona isidumbu. Uyambona ugugu esele lapha phansi. Ngambona ugugu akaconnect nogugu lo. Kodwa lo uNkulunkulu. Ugugu lo uyiQuindia. Lo unatural. Yeah. Manje kumele ukuthi ugugu lo ophumayo aconnecte nalo bahambe. Ngiyazala mina lapha phansi akusiyimi lo. And most ufila awu noma ungathi akusuwe kuyazenzakalela. Ngathathwa bazalwane sengiyahamba bazalwane nalengelo sithi kuyasheshwa ngadli ashesha ngadlula bazalwane angathi hostel yabona ama ward amajele kuyajayivwa abafebayo bayafeba ngizokhatha nje short bazalwane isikhathi abafebayo bayafeba balala namadoda ama ward into yenza emhlabeni uzofika ubhajwe ngiyo kuyajayiva ema disco bayagida abaqedi sebekhathele inyawo zingakanani usho unqintuthu kumnyama ubona ngama light ukuthi idisco lo hayi emdlulisa athi fast ngadlula ngangena bazalwane la kwenziwa yonke lento le ngabambeka kwathiwa ungeni uNkulunkulu wakudala ngonwele lakho shintshile wena unwele Jesus wakudala ungabhobozanga futhi wena ummangalela uNkulunkulu ukuthi hayi ungidale kanje bheka le inkophe lezoyifakile ushaya itoyitoyi wena uNkulunkulu uthi uNkulunkulu hayi ungidale kanje awungidalanga kahle ngabhajwa bazalwane ngabhajwa ayikho into engangayenzi emhlabeni kadlula nala kulalona khona abomahosha nobufebe bonke ulala nendoda ungasafuni Jesus lento yenza la emhlabeni uyoyithola lezulwini. Ngabhatsha babe ngixebula bathi babe ngisuka bathi ngangikhuluma ukuthi ngicela ningisuseni. Ngangifake ngeglue. Babe ngihlebula bazana ngaphaphama sengiqhaza igazi. Bangisusa ngama razor ngithi sheshani amazipho lawa iplastic basusa basusa namazipho. Ama eyelash ngathi mengiphapha mangasenawo mina mawa awami ngoba kwaxetshulwa ngithi akungeni ngale kuthiwa akungeni akungeni ngempela futhi ngeke siqamba amanga ngeke uNkulunkulu akudale unje wena uzishintshelani Yes, uzishintshelani Yes, Lord. Ngisho ukuthi uzishintshelani Yes, Lord. Izinto eziningi sasamandiya. Yes. Why singaqhashi ngobethu ukuthi nje ame natural basithanda belungu uma ukhipha natural hair yakho. Yes. Wena belungu bathi ase sonke sesiyafana akusekho different ukuthi umuntu omnyama sonke sesamandiya la e-officeini. Kumele na ushaye natural hair yakho ube muhle for uNkulunkulu. African.
Sure. sengisho ukuthi mina Yeah. ngadecide lapho ngathi ngeke ngiphinde Jesus. Madoda. ngathi ngeke ngiphinde Lord, angimohlangabeni nje Oh, uNkulunkulu mawusumgqokile uyakukhazimulisa ngoba thina sigijimisa ubuhle kanti asazi ukuthi ngane ngeke ukungenise ezulwini Jesus ulifaka iduku lakho uthula ithi usifaka isigqoko sakho uthi inkosi ngiyenzela wena Jesus ngihlonipha wena yes. ngoba ukusizana ukuthi uzuzizwe lonke uyolahlekelwa ukuphila kwakho Sizani. ngiyabonga abazalwane ngiyabonga kakhulu ngiyanithanda sengathi singaqhubeka ngomthando uJesu bazalwane Amen. Amen.